Nang mburi iki ana sing swara brem-brem, mesti pit banter iki. Oh, tuh. Oh, jeneng mburi. Iki ra ngerti lho tujuane lho. Sing penting ngalor. Ayo selip. Oke, CB tuh. CB aku ra wedi. Ayo susul lho. Waduh. Lebu gigi papat tuh. Ayo Superman. Ah, rawani aku Superman. Aduh. Susul. Watak wani gaspol, wani panjer. Wah. Samare overhead bro. Masalahnya saya kira wis ngelotok. Nek kon duel rawani mesti sebene sesene dhuwur. Sesene wis gede wis bledakan dadi maklum bro. Raso kesusul. Oke. Mantap tuh. Abang mandek. Oh, ngawur mobilnya. Sabang ya jangan. Piye iki arep nandi? Bose ngejak munggah. Oh, tak kira si cuy. Lah aku ke mobil lho. Wek aku ke mobil. Kena sekere. Oh no. Oke. Santai wae, Pak. Oh. Weh. Kaboten awak, Cuk. Kaboten awakmu, Mas. Tadi ra iso mumbul. Kamera masih aman. Ini kalau siang setelane rada rapenak lho, Bro. Setelane iki atasane koyo ora ngisi lho. Leng apa ya bisa tulis komen di bawah lho. Kalau siang-siang settingannya gimana lho, atasannya nggak bisa close. Kalau malam enak, kayak tadi lo ngejar CB lo, enak, nggak putus-putus. Anehnya kalau siang itu putus-putus nyambengin lo. Rime rapakem ya bro, jadi agak jaga jarak ini, nggak bisa dempel-dempel. Jangan lupa ya guys, subscribe dong channel saya biar maju kayak punyanya yang lain. Walaupun motovlog cuma pakai motor kayak gini, bukan moge. Kalau yang pakai moge itu udah biasa, jadi udah mainstream. Jadi support terus channel saya ya guys, biar dapat 1000 subscriber ya, bisa di AdSense. Apa? AGB kuwi. Apa? Oh. Larang iki. Loh, pitunge mantep lho suarane.
garapannya mantep momen. Besok kalau nanti kalau macet, oh bisa starter tuh, motor tua ya bisa starteran. Wow, rebet. Ambil kanan, gaspol. Gini wis tekan gigi Pak. Iki wis pojok tuh, masa agak blas. Adem ya hawane. Sik tak ngejak muter. Iki wis tekan Secang e. Wah. Masa nang Semarang tenan. Main dede 30.000. Masa arep Semarang. Iki ana dile. Blabas tenan, Bo. Boleh apa mat wae leren. Ngopi. Saonone. Kalau mau gas ke Semarang kalau nggak ada acara ya percuma. Mubazir bensinnya. Ya iki mubazir. Tapi yo ikuti perjalanan saya. Perjalanan anfaedah. Weh, beat standar ting ngelip gas. Doyak cuk. Beat standar ting anti berberan. Wah, iki jalur truk lho. Iki arep gak lebas meneh boy. Wah, kacau iki. Lek aku rong tak dhewe. Liane 4 tak semuanya yang teman-teman saya itu yang pakai 4 tak semua. Siji, yang satu Beat, yang satu C70. Ayo, bensinnya wani turah. Aku gede 30.000. Pite rong tak. Kok ngopi piye? Payah. Boleh Alfamart Indomart kayaknya nggak ada daerah sini. Udah komen nggak ada kalau sini. Ropet tuh. Be. Ya sasake mandek endi? Warek. Mangan angin. Warek. Oh ya. Yang kemarin OTBC PNS itu alhamdulillah saya gagal, Cuk. Alhamdulillah saya gak jadi pejabat. Jadi tenang aja. Masih jadi pengangguran. Kayak kalian, Bro. Nah, masih pengangguran, Cuk. Gak jadi PNS, gak jadi. Oh no.
Besok kalau ada lowongan lagi nanti bikin vlog perjalanan lagi. Oke, Mas Alwi. Oh, namanya Mas Alwi, baru inget. Udah sampai Temanggung bersenyum. Po arep nang Temanggung ya, Jon? Hei, arep nang Temanggung wae po? Yo. Oke, kita ganti rute. Kita mau cari yang deket-deket aja. Temanggung. Temanggung. Kuwi to siki. Menggo. Yo arep nandi? Nang alun-alune? Nang alun-alun? Adora. Di Google. Oke guys, lanjut lagi. Gak jadi ke Temanggung. Alun-alunnya adoh ya. Ini cari warung dulu. Mau mesinnya nggak kuat. Kalau 2 tak diterus-terusan nggak kuat. Masalahnya sekres ngelotok ya. Arep gas terus ya rawani. Oh my god, Alfamart kiri cari dulu. Oke guys, kita rehat dulu. Ini dulu guys perjalanan saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video. Woi, tak anteni ra nyelip-nyelip.